Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningukugwatoge nikirinte tochietu cheruthemwe nkureterete cho kuma kaunti ya Nairobi embutharakanithi ni isigo bionthe bia kaunti ya Meru na rwere tariki 24 mweri ni jwa Disemba mwaka ni jwa 2024 amona nteto iria nkureterete ni Akenya na atongeria kumegembe gutuma ntumiri yao ya thigonku na mwaka jo mweru bakiuria kari kuimenyera kagitene gaka. Kanjo ya kurubanjuri ncheke kuromba rwangiro ugambithania kugita magamba neyota na kuona ure ugambi bwao bugutongithia ntura. Akariba mara kuria Ruto arumire mubango jogima bwa mwiri amwe na kinya gutegera mathina ja Kenya. Kirima karika 2024 turimurika maandamano ja Gen Z aria batonyire mbunge bakiregana na Finance Bill 2024 iria yatezanirio na Rais Ruto na kinya kubunja kanjo yawe ya minister. Mwonaniretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Akenya na atongeria kuma ntere chegembe ibatumite ntumwa yao ya thigonko ya Christmas na mwaka jo mweru bakiendera Kenya bangi thigonko njega na ithari mubya mwaka mweru. Mukaririgite wa kiama kia arigitani kaunti ya Meru Bakari Munoru agituma ntumiri yawe no retie agendi na kinya mandereba kuimenyera kagitene gaka ka thigonko akiuga kirigane ati makarika jajajo ongereka gabonene kagitene gaka ka thigonko. Munoru nkurukini akuria Meru kwebana no maramari akiuga gaka niko kagita bandikithagia wongere kubwa murimo jwa mukingo. Miario yeje ya Munoru ne gwati mbaru ni muthenjeri umwe ntere uria kinya ukuria kari kuchebana na mitugo ete akio murungu na bakebana na mbajwa taiji. Dennis Mugendi ni agutwambiriria chio. Akaribaba ingi ni basokerete maturene gukungwira mambura ya thigonku ya Christmas kuntu bakwendura thigonku njega na barimenyithwa riri nirio igita ria kwimenyera mono ngerekano baria bonoki batatonyemeye ne taonyine bwa Nsobi o maramari na mantu jangi jatiagirite nithiurukite a town kemarieto mbeta warike gitonga kuma maua oranda omba kwa spaete ya MCA 2022 batrende kushokera murungu nkatho kia ratumbeta Kinya na monkatha ine itare atumbeta kwitha twina celebrations ya Christmas thaini musimu iratu bati kwitha twina wendo tukoni baraba tena bio wendo twasha because sharing is caring. Mbeta wa Reverend Daniel Mithika Subridani Minister Kiguchwa Saket ntumwe kwa ya Christmas this Christmas season ni ati inkuromba Kristo bonde and value to the kingdom of God at this Christmas time. Ndio ntuiturejere kuona tore kanisa either Christmas ilio kanisa kanone na Mungu bweta asara na inya ndio ntuire andu beto celebrate bothuku anto bedra bawatelete rutetora Mungu bwega na bamenya itumigio chiero kwa Jesu ile andu bathia mantu ya mai sana kwatho nyantu bataleba bautonya nchobine antu beta biumia biotuko baeta kuthithia mantu yatagirite na my message to this to the members of the church this Christmas time is that they should add value to the kingdom of God because my time inge itara Christmas ile kingdom ya Mungu isafa great loss ile mema wengi baura nje nyingi ikathangalana antu baketho bate kanisene antu bakarwira mantu yateyari boeta ko celebrate ni bokemenya tuenda tore a Kristo etumiga Christmas ikwethirwa antu baina wendo antu kwethwa baina kiao muntura utina gya kuria wa mwaga kuria kendo nene bo Murungu bona baita eitara Christmas igita riri nawe mukarigiti warigitani Meru riathiranirio igita sibitari cia mukaira namba inene ya antu bari na banja na kinya namba ya bare bajitwe ni murimo jwa mukingo ikongereka itare ria Christmas ni season yembea muno kire antu bara kumini boboya lakini bara bakethwa bate careful enough ikethwe season ye njomo muno kire aritingwe bairothi na nkeminya itwethara mwanka tha ituri na shortage na muno aritingwe bairothi na no ntubo
nkiromba antu betu ba responsible enough bati bati wetethia ngari bura gutiagirite nontu accident icio nthe kai kwandi bande ni nene na ara cibitari kintu kingi iria itantu bethora baina new infections si HIV nontu ba carelessness endera banywa na endera bathithia mantu yangi atiagirite itarira period ye kwina life after Christmas. Na kunio ndiria Martin Kimathi nawe ali daktari omaigo akwira antu bamenyere maigo jao tontu nobo jenda nya thigonku ya kuruka. Ndi daktari omaigo taunine mawa ikututera ngui na inkwenda uke nafasi kwendera akari bonde antu betu Meru County na Kenya bonde Christmas indongi uwirirwe buwiritwe na bwendene no kauli muturi oku na vile vile bugeri ya Christmas kenu kwenda bure tafadhali popolo kumenyera mayo yenu na nontu batu kumenyera mayo watumire mayo ya kariusila watumire mayo kunura suba watumire mayo kurumanga antu barabangi tumira mayo boya girite na mayo yaku yakeda yena fiendongi mwanko kurubo miaka 80 no ikara mzuri. Thank you very much kumake un daktari Martin Kimathi daktari mayo. Merry Christmas and a Happy New Year. James Mithika Ntongai nawe akiendaira akariba ario arimi na biashara ba mirathi gonku injega ritariria mwanka jumweru bali na wirigiro bonene bwa thoko injeru ya nthiguru ya Djibouti na ya nthiguru ya Somalia nayo bali ya kwimono kumbana na makatero. Bita Daktari James Mithika mukaririti wa mira na mugande ne thirikari yetu nara Nairobi ndene Ministry ya Agriculture. Antu betu kankwenda kuburombera na kubuwish Christmas indongomu ya wendo ya nkero nkimenya ati mwaka yo muno kibatu ari mibamira biashara akamati na washikandao wote bamira iro mwaka mumu sana na ni mwaka yora turombere ku wakanya kumumweriwe nana tumbo karira mantu amira ya turaya thukite kuma 2013 ile ingirwe London na 2010 ile kuleta thina na Somalia ithirwe ni bwina Christmas ya wendo yokiri ya maromba na ya ngwataniro na ndibwire mwaka yo twitite ni yo mwaka yara tukwa Murungu akaruretu arakwina kiunduki tone wero muno mantu ni ya wikemira Djibouti yara mwaka thai kwenda kubwira iturane nkerwe ndege ya shirika rya tawa Skyward nibo baraire batu kama tiamira tuteta kama tuamira ni mtu kinamsi kama tiamira ni mtu thirikari twe kumenya na mtu tukumenya na wowe muremi waya na kilo kuwekera waya kibunda kuwekera tetuthithirwa upendeleo kana upagusi kana tuthithirwa kubaguliwa ora tukubaguliwa ara ni baraba tandatu bairo loko Somalia. Dennis Mugendi, Weru TV. Kanku Christmas keke tena mbia no tebye ndona ni Father Kaveria Joseph Kaveria wenko mpete thiongo na mona Mugendi na mpere thiongo akinya wono mpere nanku abothari mwa Mugendi no mpake Christmas ye kwa kwenda wale mafu kuibwa Father Kaveria toye morombera maisa menene ari miaka manele ta Ibrahimu Mushini o Maua County ya Meru. Kanjo ya kuroba njuri ncheke ni rombete rwangiro gambithani yako gita magamba neyota na gutegera bure ugambi bwao bugatongithia matura kuroba baba riuga kaunti ya Meru ni moya kaunti iriringikite bonene ni magamba jamiunda zaria ni joja ingite bonene kotini na kuwa gambithania ibabatere kwiritanirya kugita magamba jaja bate kwendera bariuria mugambithania munene Martha Koome kwegera nyomba yawe bakiuga ate kuri na unkumania bonene kirirwa ngiroro ontubura bote batere kurekerwa wetana mbere Muthuri Muriuki ni agutwachio ni akurban njuri ncheke bachimiriti nandi na kutha bakirotera konti Meru muno ige manto amyunda na inya obisi amyunda konti Meru bakiwe ina ngumene bumene muno murabuto manto batone kyoto ikyoto kuwa tore akurban njuri ncheke itodikirwe na tokaromba Madam Justice Chief Justice Koome Martha Koome mwaro chia corruption ikakaraje ke ku official igitare aku Koti Meru in a lot of corruption.
ne koko akaini kahuti na court na land registrar Bamiru tena kesi nkorokie 10 ira ciejerete ke batu igiti court na ibuje njori totegambe gambari le giti court lakini tuko device twateka tukona baina haki tukaba device by petition na twabacira royo go that petition kenda bathikirwa shwari kakotira twekere mtoro na mbecha no kona justice no kona haki na itukuromba Martha Koome na system yewe yonde kinya kethira itwithikirite muno nontu Kenya aria turi nandi twina katiba ena na muno duniene ende kari ya mugate yugi jwekeri mbiribiri ite kureka no ntete rio gwikira mbiribiri akiuga ngumene bunandi mwete ja mathaga jando antu bakwewa untura butibati no ntura kotira karire ira twekere nandi ndenenkera the opposite urote mwene haki ore moigwikia piro mantu jakareo tondu au license kunenkaniro ikoti ya antu othura wagaba kuthithio ugigicio gitonge kingo ojo gichoka kana bundoki weta urae muntu kenda origenie mndatu waku kabo kwenda tuthirania Martha Koome ngukuromba justice insiri kinya kethirwa kagambira mitene guru au kinya miru na tubira miru buthuki mukamate umuthamia anenjewe ntio kwiro muikie njenge eta kuthinia bange ja urathinia miru ukakotie miru na land registry itetethekia miru na miru bakoraga na mona ituboromba miru bukoraga na kinyetha ibukonorera ikibya koraga na bukagurura migwe koraga na muntu atunyi munda ijoga tunya muntu mwana ka tunya mukaga kuithiria nyomba na ate utigithia kwa family ikethwa ina bomb iringa aja yere ringero Hiroshima 1945 ikethira yoro nya tu tukathirira ndo pamaro yaba inajo iromba rya nandi nikire mugambite munene Martha Koome gutigira mantu ja kujategera na gutuira antu bara bagite kioto kiao ntaira twena kwithikira ukwinge muno nakirero ikinge muno kia miru na turi ario twenge tikipasi ba miru otothikire kana ototangacira twire atire corruption ira ere official na etwonera ndantu bakathunkume mbeca kenda bona justice no ntoka ya kwithirwa munyonge ana haki tugeta u turama tukama mitu yete kotini aja twijaja ne tukona kunoka kwetu ni tukona thiri hetu na ito tunywa thiri ikoti tweta u na ito kuromba kwa unyenyekevu weke mucemanio kinoru jotomerwe muntu wonde mantu yakoneje succession cia miunda mantu bara bagiteri magamba batitoshekete no ntukwibo batikumba gwikia appeal atukuromba Chief Justice Martha Koome uronenkeri gite kiu kia gukaria koti chetu cia Kenya ete manjanji abere antu bakurira muno na inya yao bagwita kuthithia mantu bakija bienine no beje bakiwa bara batunyi ura gutagirite beje stadium gwadwa itorare na antu bagwito unclaimed access authority barare Kinoru stadium ndenda Martha Koome ja Kinoru stadium auga muntu ro na tunywa je stadium ere sembia tunyirwe na ina atunyirwe nikenda koti thinga twachiona ni atia gukarite ungumania burungi kwa Muthuri Muriuki Wero TV Mutirwa Kangangi Hakariba gicigo kia Maarani barombete Rais Ruto kwagirithia mubango jwa ugima bwa mwiri na gutigana na nchanchamo ya ndithia bakiuga itena gitumi akariba baba ugete antu baingi ni baguta utoro bwao ntuko kumania na mirimo na rais ni nchanchamo ya ndithia agutegera ni bamurombete gutega mathina jaria za kunyamaria Kenya na kinya kuingia mawira ne jawe Martin Mugambi na ripoti yeje Mburi na ng'ombe tigana nacio nonto itakuthura no tungatire ya Kenya bubuibu uge bwa kariba gicigo mbunge kia Mara bakionaniria muthuro wao kiri thirikari ya ndagitari William Ruto na wewe ngwa gintu kiria abati gushugurika nakio muno ona ti mifugo akiuga mte mifugo sindano kiria abati gushugurika nakio muno ni wana insi ba kawaida no ndo ne bwa abati kwirwa agishugurika ati kugaga ati buradiete mifugo ediete kumta kwa sindano ati kila mtu ati aekire chanjo mukuru wakwa alwarite muno na memore ata ajokua aira cogoria athi gutenda waona
no kirogu no kerirwaria kagule ndawa na rwarite muno ona tuteciragia rwakenuka tweciragia geka mama riu ni nduga ca guteguie kuruta nondu wona ndwarite au ukiugaga ugateruka ri guteguteruka ugateruka akari baba bataranitie mathina nkutho gwa nkutho megie ndwarira baukurukira matura ni ntugo gwa ntugo bakiugaga gia kumakania mutongoru wa mugongo wari aririe cia ng'ombe icia kwenda imuntu acindano na sha yake ta kuruta wira na wananchi wamekasirika sana na yeye na hakuna siku watampenda. Aachane na ng'ombe kabisa, aachane na wanyama kabisa. Kwa muro minjoke niwe kalilete gite na gote onto tugotereka nau nkauria na ni wadarakani county ri nimbie kugiria tedia wananchi bae riu ni akinyirwe ni ntata iwe wananchi bae banyamarikite muno baria barwarite bagwatanirite na Reverend Miriti wa kanitha cia PCA baugite baingi baturi bagota mioyo gukurukira ndwari na thirikari tiko batethia amuna gutwika sha inono abakurira inde itire no tethio kwina lifestyle diseases isumburire muno na sha na chief itekuruta wira buria kwagirite ne tukolomba thirikari expedite ontojo na njira ya mwanya. Because what the government is telling our people, kanabole thirikari kwaria TV ni tebubole on the ground. Anto beto bainge uredio kethira mtu ama madhibitari taliunde na case at hand. Mtu alalirwa only 10%. Na ambete kuligwa sha kana ship weu over 100,000 mwaka mugima kenda atiliterwa mtu aye. Aruga mifugo ina baitagi anto nonto rire akuga mifugo ni yakurudira ichanjwe mifugo ndala itereria mifugo na ndala itereria anto ne bwa bati gushugurikira te mifugo batumanite ntumwe no kiri thirikari ya mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na gwewe ngwambo tigira kubatungatira na gutigira kuingia mawirane make makagitaga kura na aache kudanganya watu na kusimamanga akisema vile watu wameziandikisha na vile anasema watu wameziandikisha watu ni kukufa wanakufa watu wanakosa mandao watu wanaenda hospitali wanaenda nyumbani bila matibabu wanaambiwa waende nyumbani mtu akienda zamani NHIF ilikuwa inatibu watu hata kwa watu wakienda kulinjesta saa hii kila kitu ukienda ni pesa kila kitu ukienda ni pesa onto mama rutoka mwatukanga itebululu ni tonto ni nkoligara moto adulaga ruto atutedia ruto irete ndani ya kanisa bwe mwonoku lakini tola ira wonokyo bwae gutebu tukuona ni tonto wirwaye no akumizanto wirwayo na katakate sirageria nto ni mbesa je alitegwisuira rietwale kwa guruto gote antu agutedia alitedia we mwengwa ruto twakura gwe imenyele muno ni tonto 2027 kuro tejionete kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Mateni Mogambi Mweri jwa ethatu mwaka jujumbe umbithi na rietwa Gen Z ni baumire na kuandamana mwanka mbunge nene bakiregana na Finance Bill 2024 ayuthi baba bamwe ni batere uturo na bangi gutigwa na banja cia mwiri bakiuga ni kioto kia akenya bagutetera untu bubu ni bwatumire Rais Ruto atezaniria muswada jo na kinya kubunjia kanjo yawe ya a minister aria bamwe baterwe ome ario mithikali nturi na bangi bachokwa Phineas Imana na rugono ruru kirima karika 2024 mwaka yoyo ngiriele 2024 yukarikanwa na ntobamantu kathumba yara amwe na maandamano ya ntukimbithi nebo Gen Z yarethirite ndia kimatabu kadhaa na kurwamia rege maandamano ya yayanirie muno na rwariro kigena ro Finance Bill 2024 amwe na mathata yangi ya Kenya Gen Z bekirorito na bagwa nende bakairutaniria kurwamia ntubu Jesse Ruare tore aruare ere Finance Bill era boinyeria batutu watero kubaira tira isi watero kwithira baira batutu bananchi turi wanande bambe bailia wananchi na bathikire sauti ya mwananchi nikenda bomba kuritangwe
bwega na ngwira tubatumirite ndene mbunge na Kenya bae kutheta kwa kaita na matheta yao nende kuoneka yate kuno wakinyane abunge au nio Gen Z bethire bakiura kia bebe lanini babuithie ontu butoneka kukareka ndigurune. Kijana ambaye ataumia hapa ama askari ambaye ataumia nitawashughulikia. Niko hapa ku reject the finance bill. Nau nio maandamano ya mwanya yaombere kwithira ikiumaira maandamano yatari na winyangia yatari na wamba endekira kiario imaratathi yarabandikite mendekiria yo amwe na matheta na thimuchio ibinto tu bethera baitumaira na ntukimbithi boneka uchumbura thirikari bo kadha na umiluya ende amona bo bunge bethira bagita na mbere bakioneka kwenda ukulukia rwariaru. Young people, Honorable Speaker, who have been mobilized in colleges and universities around our country to send members messages of rejecting this finance bill. This finance bill is about protecting yourselves as our children. As we speak today, we've raised the money for counties to 400 billion. This bill is going to raise 346 billion. Maandamano ya Gen Z yari hapa ingi na kureto ntuputone karingi nabuo nindukimbithi batonya ndene ya mbunge onto butarara bonekete. So we are saying no. We don't want the finance bill 2024. Reject, not amend. I went through education like any other child. I got to the university here and my certificate 7 years tamaking kila pahali. Nikakuja bila kazi, nikienda kwa maofisi sipati mtu wa kunishika mkono. I have no godfather. Those who have godfather wako kazi. Lakini mimi kwa sababu ni mtoto wa mama boga, mimi kwa sababu ni mtoto wa hasala, sipati nafasi. Abunge baba tanwanire na Kenya amwe na matheta yo endekira babuthirie ni ukurukia rwariaru amwe na kwithirani yari athiri maandamano yaionekanire kwiana winyangia bunene bointo bira biombere kwithira bikinyangakua na baingi baandamani bau kinya bethira ni ndebagitiri machibitari nyuma ya kuwatangurario mabisa ba borithi baikoneka utumira michinka. Tuweza kupokea wagonjwa 11 ambao umri wao yule mdogo kabisa alikuwa miaka 17 na yule amekomaa alikuwa miaka 37. Kati ya hawa wagonjwa 11 tuliweza kupata majeraha ya risasi kati ya wagonjwa 5. Abunge bamiru bonde kinyabo bakarikanwa ni bethire bakiwa tabu kadambaru rwariaru rokongela maugoti mwanya. I was told to oppose the bread taxation, bondas, rents essentials, cooking well and avocados and the rest, the agriculture outputs. After the amendments, I don't see any reason to oppose it. So I thereby support it with amendments. Oreu ndeni abunge bangi na bethira bakioneka kwithetera na kolota akenya bakiwa kinyakira bakorea ikintu batikumenya imbi. Took my lunch break yesterday and my lunch break today to return all the calls I got to my phone, and I was asking them, you are telling me to reject, tell me what you want to reject in this bill. Then they say we have a katatu. I am asking them, what clause is adding additional taxes and difficulty of doing business? They say we have a katatu. Having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign
the 2024 finance bill. Tiarai ya maandamano ya nayo yakioneka kwithira yakiana kiana mantu mwanya bombere na borapo nene bure Rais William Samoei Ruto kubwithio ntobwerera kubwithwa ni Rais Mwai Kibaki na bobore kobunja kanjo ya minister. In accordance with the powers conferred upon me under the Constitution of Kenya, I have directed that the offices of all ministers and all assistant ministers become vacant. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the Office of the Deputy President. Na butoba ni uranende akurira giti kya ungabana ndene account Meru Mithika Linturi aramuna minister ba uchoka Linturi ni umo barapatona kanire bakiringawa nimbatiu na kaitene kane ndi aboka na tukimbithi ba ibediri tabakiona na kiawerune maandamano yo yatinda kinyando kinyeriku ende ni okulukira mitandao awo wongwa ni obakwithira baikotha kuthairia thirikari. Phineas Imana ndeto cheweru Kitumbaya kisi Heta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma akagita agate kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala, na yale muziki nani weka hapo? Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunataka kuuliza ni station gani bwana? Angalia kumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM Unondune Ija Weruni. Bita wa Abraham Kanata kwenda kuendera mwaka juu mweru na thigonko njega iria kithira ina kitharimo gikinene na mwaka juu na kitharimo gikinene. So I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2025. Rieto riakwa mbitagwa Priscilla Kithinji Mbonoki Jesu Mwathani ankuendere Christmas gikiega uri thigonko yaku bwega no gwiritwe na wike murungu mbere ki mantu jaku jonde. Merry Christmas and a prosperous New Year 2025. God bless you all. Mwaka jo 2024 jo kumba kwithira jo kithira na ndega tunite mwakene jo 2025 nkiugaga withiro gikira wirigiro kiri mwathani kenda mantu jaku jomba kwithira jagitania bwega rieto mbito wa Purity Ngutanga kwendera Merry Christmas and a Happy New Year 2025. Mabati, nyumbani safi na bora. Raina mabati kwa nyumba yangu,
bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Rhino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Rhino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati. Ngichokera na nteto nkuruki antu baria baturaga na mawathe ni barombetwe guciandikithia na thirikari kenda bono tungata bura bubatere. Akiaria Mugambi Manyara na antu bangi bawendi bwega baria bakuriungirite ikaro bia antu ba mawathe ni boritie Akenya guchumiria gukenanira na baria bate guchumba kagitene gaka kathigunku. Muthu Muriuki na chotariria. Ariongirite gikundi kia antu ba mawathe nterecia kithatu Mugambi Manyara nombite kwithwa akiuria mingi kagite gaka kiri mutura wina umbani ethwa kigakire nakio na gutethira bate guciomba kagite gaka thigunku nikenda antu bonthe bomba kumikungura mwega thigunku no mwankole na muturi oku no mwankole na mushore oku no mwankole na antu bangi baria bomba kwithirwa bate na kainya jakau enako maana ya thigunku igoshare kana kuumba goshare kiwe nakio itharimo biwe nabio na bara bate nabio kiwe kintu kia maana ko inkuria bara bena kainya kao kaitaka ka thigunku utegere aturi baku bara bakutha bate kumba kwenjo thigunku nontu bate na kainya yakawe nako utegere antu ya pinda birundis bara bomba kwithwa bate kumba gwichwira utegere mbuga ja twana twithera tuli children's home tutina aciari utegere twana twithera tuli children for the deaf ukuigwa na antu ja bonde bara bomba kuthwa bena challenges no wite kinya sibitari watethia aje bara ba sibitari. Nguruki akiromba antu batekeje kugurwa nguruki ekithimi ikirikana mwaka twitite bakendekana kairekere ana na mashukuru bule thigunku ethiri na bule na aturi benu na antu bangi ja bogunda ugira bara bomba kwithwa bwena bo karibu na buli kanentariki emwe chukuru ikarugurwa bukariganwa bukare rent na mahitaji jange yari yenda amarandu yaliwa ko bukare bionde buthirete bukulikane butikantu karagatuma mwaka jo mwero jo ambire pote na thina inge muno ko ikubwira